Ama aşağıda dinlenek. Ben burada niye dinleniyorum? Amına koyayım saat. Merhaba. Selam sana. Merhaba. Merhaba. Merhaba kanka. How are you? How are you? Ne var? I am not Turkish. Can you speak English? Do you speak Turkish? No. I know Turkish, just merhaba. Merhaba. Biliyorsun ama. Gevşek geldi. Kade unimu. Bak. I am from. But I am. Fuck you. Pate. Ben. Ba. Seni sikimlerine ondan sonra küfür amına koyayım. Babah men. I am from Indonesia. Suriye. Indonesia. Endonezya. Ulan diyeceği babattana. Kade unimu. Ora kontusi. Ondan euro. Hah? Bak o ne demek biliyor musun? Senin ananı çok seviyorum demek. 27. Ondan euro. 27 and you? Ulan diyeceği babattana. And you? Düşünüyorum. Hah? Zero ama bir dakika onu şey mi? I am good. Ora ku beto. Very Bana good. göre söyleyeyim. Neyse hadi adını sikeyim. Geçiyorum. Surabaya. Namanya siapa? Halimah. Halimah. Ora pana kerja ke turang. Ora pana kerja ke turang minggu. Gak ngerti. Oh, nggak ngerti. Orang apa emang? Gak ngerti mas. Orang apa emang? Jawa. Oh, kudu ente berupa pak kan? Kan? Gak ngerti aku. Kukira tadi orang pak-pak. Gak ngerti. Beneran gak ngerti. Lupa bahasa Indonesia aja deh. Bahasa pak-pak pernah dengar? Orang pak-pak. Iya. Orang mana pak? Indonesia. Iya Indonesia di mananya lo? Di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur, Surabaya. Lagi apa nih? Nggak kerja dong? Apa? Lagi apa nih? Nggak kerja emang? Bagi merkadengen. Bagi merkadengen minggu. Gak ada gambarnya. Boleh aku skip ya? Loh, di sini normal kok. Atau sinyal kakak nggak bagus ya? Gak tahu. Gak ada gambarnya. Pe mau gijap naik, boy una nih. Dah. Pe mau gijap naik kak. Nan normal nih. Pe mau gijap naik nan normal nih. Hah? Pe mau lebih, kak. WhatsApp guys. What's up, brother? Where are you from? I'm from the Java. Kenapa? Siapa? I am from North Sumatra. Pak Barat. North Sumatera. Pak Barat. You know Pak Barat? Apa? You know Pak Barat? Ada Pak. Papua Barat. Pak. Apa? Iya, That's Lampung right? North Sumatra. Tahu ya, answer. Ya, wait, tahu lah saya. What is? Where? Ya, I'm safe. It's your job? Of course. Awak kapal?
Apa? Anak kapal? Ship. Hah? Yes. Oh. Ship. Where you going? Yeah, I'm just sailing here because my ship don't have schedule. Where you will going? Record. Nothing, bro. Just silent here Oh, because my ship don't have schedule. begino lah Pepe. Ya, seperti itu bang. Berarti ini di ke men? Posisi di ke bagian darin. Pantang perak. Oh, marah. Yan tu sige mang pe bahasa pak tu. Yan tu sige mang pe merkata pak ning tu. Relax soalnya ini bang, dengar suara apa lagi? Mengantusi make ke pe merkata pak ning tu. Tepe. Please come on, I don't understand what you. Mengantusi make ke pe merkata pak ning ku tepe. Sinyalnya jelek banget kayaknya sih. Mengantusi make ke pe merkata pak ning ku. Itu bahasa mana itu? Sorry. It's pak language. Pak language. Pak language, oh my god, nice. I'm first time here about languages. Oh. Thank you for saying. Halo. Orang mana kak? Orang mana? Orang mana? Oh Lampung. Nama siapa kak? Namanya siapa? Namanya siapa? Ai. Ai. Oh, umur? Umur ente sedikit. Umur. Oh, masih ABG. Masih ABG. Masih ABG. Ainya emperu ya. Emperu mangko ningku. Apa? Emperu mang oke turang ningku. Patah susahnya. Emperu mang ke turang ningku. Gak ngerti bahasa apa itu. Bahasa pak tahu. Bahasa pak. Kerja di mana kak? Guru. Oh, guru yang cantik. Guru yang cantik. Halo. Apa? Berarti guru yang cantik tuh bilang. Mas ganteng mas cewek. Menelusi kade ke Yome TV. Ajar jujurnya. Menelusi kade turang Yome TV. Macet gambarnya. Menelusi kade turang Yome TV. Menelusi kade turang Yome TV. Mau deh. Nyari apa di Yome TV?